branch mo FSG. Re tla re simola batsadi go maitshwaro le di a bila yana. So ke go gore re sentse re re ipankanya ka re ntse se hela se le one hela kana tse pedi gore list re simole tirana go sa ba di mala hela. A ke botsadi kupa se hela o ka opera makansa se hela. Oi
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O monate thata monna mama pena ga Jesu. Amodimo a bakwe. Amen. Waving up the hall again, a couple of Motanka in Rematapa, Tombstone supervisor, go Alinza Pomolonga. You go on my LB, and I meet at LB, came on the blue, and again meet at LB, but we go on since they go Omahalabe branch, and I'll go Palabe. In a gate, you can again, I'll go Bisa. Hallelujah. Amen. So the similar program Aruna, it's all about the Gilujimedi Sabatari, protocol observed. Hallelujah. Amen. The similar program Aruna, people go Garahang Tapero, Risimole Zela Aruna, and what we talk about Risimole Catapero. You go back, you go more congregation with Zaliboba or Garahang Tapero. Thank you, Mama. Thank you, Emma. I'm not believing that all my hand on the Pomogera with Proku. But I'm a bit of a more man that don't get a Proku. Who happened to the third man that don't matter with it? But I said to ready to put the domata with it. Richard and the dome with the Tukortami, someone are not sent and the domata with it. I told him I would tell you and I sing come Mutua Namadem, I did the domata with it. So had it some issue again in Jona Hakun, the domata with it. Got so sent the dome in the Rebato Tamoan and the red elepidilica Mutawa, Tatila Buffet, the domata to room, Saku, Yahweh will fail. Probably behind that the old general to go in the Masalamar and so. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Who talk about partner similar to your level of team or level of Jesus? Hallelujah. Because again, it's similar again. He's the Alpha, he's the Omega. Hallelujah. Bakit so di sakatsi baruna kita ko parera Halenamo, who is the HR manager mo FSG Puram Arahema Hoko. Actually, Sekirarun. Hallelujah. Re Halenamo. Dumelang betso jaaka go buile la ke bua go tega ona ga lena mo ke direla mo FSG ke le HR manager mme ko ga itse ke tswa go ga mangwato go le tauta le 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 re tata le sa buija ka bona ja go le bo ga motsamaisa tiro e ke iletsweng kana e ke hileng ke khutshwanyane ya go ta go introduce ba ba leng teng gane mme ke re pele ga ke introduce ke supe gona gore betso re kgobokane ga motshegare wa gompieno go ta go gopola ene mme Matshwenyego le Puru mme kopo ya me ke gore jaaka re ta bore mo gopola jana Pogere te sebakanyana mo segopotsong sa gagwe go gakologelwa tse dinte tse e leng gore jaaka ne re tshela le ene yana o di arogane le rona mo botshelong jwa gagwe jaanong nte le go dia sebaka ke tla lemoga bone bana ba ga mme Matshwenyego le Puru e leng Thapelo le Thabiso hona le bana Tiffany and Annalisa ba tsala le mme Matshwenyego ba le leng teng ke kopa le eme ka dinao ga ke anelwa maina
Thank you. Ga ke tsora mokhanselara o setsa gorogile ne ke boleletse gore ga ise a gore go thari Honorable Victor Serojane o ka councilor ha le teng le ene o ka ya mara mo lemoga. Okay, nta mo le tswa ga ise ate ke ta lemoga le mogolwane wa branch yone jo ne ga bereka le mme Matshwenyego mme re file makgasa ke ta lemoga gape le mme Chawara King yo ne ga bereka le ena le go ga borone e le mo komela region ya South ya Assurance staff sa pilane se se leng teng ha Sothe ke a lamogela bontsi ba bone ba konte ga ke tsora ira ba khakalanyana jalo rena a ke bone rorisang rena le ba staff sa FSG se se nang le rona online le bone ka ba amogela mo tirong ya gompieno mo tsamaisa tiro ka lekalo ke tabo ke weditse. Thank you very much. Ra leboga re ra Kgamena Mong ke ena the HR manager. Next tebelna le the welcome remarks mo go Mema Makhasa, which is the branch supervisor ya Pilar. Mema Makhasa. Dumela Potsadi. Ya ka tiro e nyenyane ke go la amogela mo Pilane branch. Mo e le gore mme Matshwenyego Leburu o re togela re ntse re theogela le ene ka kwana. Gantsi go ete gote ntja di bohilwe mme be le kgang ya gore le itse gore phuthologang la amogelesegile a re le leng re itumele gore morena o kgonne gore mo bathong ba lekana a kgone gore a re kopanye le Matshwenyego mo botshelong ka lekalo. Thank you. Thank you, Mema Makhasa. Ha re tswelelisa le program ya rona re kopa representative ya Security System Collection Department a ke tsora o se tsale teng o teng. Hi. Okay. Then re tla tswelelisa re tla nna le tribute photo and video. Ha ke tsora e setse le ready re ra Rorisa kana okay it's more. Go ba se hela botsadi sentse re bankanya video.
Hallelujah, hallelujah. Lopela bontle mo mas, hallelujah. Modimo a bako. Re tsweletse ka program rona re tla kopa Mema Maipelo Dipuru a tle go ga lefoko a tle go bolela ka lesika la bona le re mo rata thata le ena a kgona go ntsha maboko ko go rona kwana. Mema Maipelo. Right, so the program are wa hijack o ta tsaya. Like a little like what a cat in Salamati. I was on in the demo like a pot apple, chin, my tea. What's what I do? What I want be. Never so that ye. There's so many little bit. Yung kalabaran. Baka rampuno stuke ana da mata jile yuro khakin ana shilo ko baka nsheni ne mo thola le la to tha ore ha ana sara tese no bona thata ho ka o ka le mo ga thata ka ne mo thodi dinetse la hantsa sa tsoya bana tsare ka duro ke ga kwa ke mo tlhana go le bikatana ela tanga sa tsoga thata ya go ena kamara ke ha sa tse lifi wa itebela pele 2 minutes hey ke santse ke rale dio ya tse di tshwere di mpalesa gore ke ka tsa lifi ka ga gore ke ha check up ko mari o tara ha ke tswa ke bona ka tla bona ke tsena ke fi gore ke itebela gore men ke motho gore she was a strong lady. She was very strong. What I had like him, one like him, hey, how so I never answer power. I can't do this. You can't answer that emotion. Martha can show our life, so not cool. Here, my cat. More good, Hallelujah. Since the Bankanya tribute there, I think Sunday actually, me that's like a program that I see a mehela every time I'm away. Ela telange tribute from friends and colleagues, 5 minutes each. Allora by Kiti, Kuparba Mele Guano. Tribute from friends and colleagues. Kita kupa Maneo Kalola ngata arehama huko kaneha. Aka mama kala kasehe.
Ke a leboga motsamaisi tiro ka sebaka se o mphileng sona. Le ene ga e go bidiwa Neo Karolang. Ke bereka le Mmalehuru kana ke berekile le Mmalehuru mo lebakeng le le leelenyana. Tota re simolotse go bereka le mme Mmalehuru ka ngwaga wa 2013. Ga a tsile kwano a tsile go re lefa mme re ko mongwe a ilefile. Mme e rileng go boeleng ga gagwe ka natso go phalape a ba a boela kwano ka 2024 yaanong a tetse ruri. Go se ke go nne moleele ga me ba gaetsho. Mmalehuru e ne e le motho yo a rata go tshega, o ne a sa itse go ngala. Tota mo borentšheng ba Pilane ne re tsere Mmalehuru e le motsadi wa rona ka ne le ene na le mogolwane. Mme o ne o ka seka wa kgona go lemoga gore Mmalehuru o ngadile le ga ne mo kgopisitse. Tota le dinepe yaka le di bona mo thelebišeneng ya rona ne e le motho yo ne a rata go tshameka. Ke tsa ke re bo Mr. Galna Monghale e le mogolwane wa me wa moitse le ere ga o mmotsa gore Mmalehuru kante wena o bua yang le HR ko ga bona ba re le batho ba ke ba tshabe ba bo Mr. Galna Mongba ba rona ba o le bo tšhaba o bona hela gore bo ene ga se sepe rona re tshaba diboso ene mo ene ke raya a ba to ga bua batho ya ka se tshego a ba tshega. Mme ba gaetsho mme Mmalehuru o na le lerato, o na le lerato le ne le tseneletse tota. Ga re tso re ka moka ka tseleng ntseng yang. Mme ebile gape ke ne ke batla go le lemosa gore le Mmalehuru le mma rona o lwetse ba gaetsho. Re ne re wa re tsoga tsatsi le letsatsi go ne go se bonolo tota. Mme yaka le re bona re le banyenyenana ne re iteka, ne re leka tota gore bothoko bole a se ka go bona gore bo teng mo dipelong tsa rona. Mme ene a tsweletse ka go smaela hela a tshega hela go bona hela gore tota kwa leka gore bolwetse bo bo mo go ene bo tswe. Mme ka mautelo bothoko a Modimo o ne a bona gore o ne a sokola a ba hela re tlogetse. Ra leboga tlhogo e gano e re fileng mme re santse re ntse re ba gaetsho le re lebelele ga re ise re wele ra leka tota mme go thata. Ya leboga motsamaisi. Hallelujah, hallelujah. Ke kopa go lemoga Honorable Victor Sorojani o go rile mo councilor rona. Ba go leboga retso, ba go leboga. Welcome. Re ba systems le bone ba tsile ke nota ba re isa gona nonyana re ba systems ba go lokile re offense ha o le gaufi ka na timela ka kwano re offense re ka mamogela ka sehela. Amen. Nne ke te re gongwe ke te ke a ke itsa ke re moya ke tsuba re toutwana ke motswapong ka letso yaanong kana gongwe tsari to thakathakana go se tsira toutwana ya nne ke te ke bue ka maelafo a kere ne nna ke mmitsa ke re maelafo ke le mo boemong ba security systems ke bula re offense nne ke te ke bo Kriste ya tsa kere amen. Ne ke te ke bua ka maelafo ne ke mmitsa ke re my sweetheart always ha ke horo Mmalehuru le motho o siameng thata bontsi ba se ba go ha ke horo
a ke itse go ba re utlwana le mathata ditlo dipina tsa lena gongwe ne o ka re mo boitumelo ba Mmaleburu gona le mojana a kere o ka ga Mmaleburu a na ditumela ka tete rona ka teng ya re dipina tsa lena tsontse le na di thabo le supa gore re ha kae lesong tatarako lesong kwa e le tsone le one re apena dipina tse di ketileng tse re supa gore re a kae re a ke re tswa kae ona jala ba boitumelo ba Mmaleburu tumela Mmaleburu jaanong jana a le mmeleta kere Mmaleburu ya le motho a e siameng thata ba bo botetseng Mmaleburu na re tsaya ka lerato ga re goroga ba tudimala ke re bontse ba sa ba ke nna ne ke mo senyatsa nna ne ke mo tsela dipena tse di kwalang tse ne ke di mo tsela e re ka bošwa ke itshola ke tsore ke Mmaleburu ke mo tsentse pena ka mošwa ke a e bosa I remember le ka kwa pointeng ka kwa ke mo tsela Coke a ba sala ithoile ka mošwa ke a ntse ke itshola hape ka re Mmaleburu ba ke a ntse ke mo e rekela hape ora ke Mmaleburu ene motho o siameng thata wa itse ha nna e sore ke mo seemo se le kgona go ntshakatsa nna ka bua ka Mmaleburu yaanong ke re ke batla go ya molepolle ke to ko mo pelela ke tle ke mo peletse go mo ba batla go ya teng amen. Hallelujah. Ra go morwate ra go leboga kana makhaya kana o motsopo wa go kae wa Tumase na ke tsoko tshehare o sfare le me na ke bua stwapo ke motsopo wa le khetho go le tsema ga boro. Hallelujah. Amen. A re tswelisa ka tsela rona e programo re tla kopa Machawa ata are ya mafukulele Machawa tla ipona gore ke ena ma itse a Mmaleburu. Thank you. Dumela Mbeto. Protocol observed. Ke a leboga motsamaiso wa tiro. Ke tla kopa Kriste gore a ntshireletseng. O emeng ha ke bua Tjhabela King. Mmaleburu ke mmereki ka nna. Fa ke le mo tirong nka mmitsa ngwanake. Mme ga le kwa ntene ke mmitsa motsadi wa me. Nna mpitsa Bosedi. Na le bonolo le go sena tota o mo ka skuti re go gagwana ka le ha o kopile tiro na ipisa ka nako mme ne nka bua di dintsi nke ra go mo tsegeng batsadi di ma tsikile maikutlo. Amen. Hallelujah. E tla tsweledisa ka video ya rona e siame yaanong ka kgona go e tshameka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ra tsweledisa ka lenaneo la rona. Re kopa tsala ra kwala leina la tsala o e leng gore o ipona a ka ema gape le ga tla a bue le rona ka kwano
ra mo kopa tsala ka ntle le ne re family representative yana re kopa tsala o leng teng. Yo sonale morena kima, yo sonale morena kima, yo sonale morena kima, yo sonana, yo sonana, yo sonale morena kima, yo sonale morena kima, yo sonale morena kima, yo sonana. Ngwana mosana ke tsala ga mama. Yaanong yo e mengwe ke Thabiso le bua. Mama tota hela pele ke tsa ke re na ka rata gore ke leboge family ya go ya FSG gobane ba re godisitse. Ke tsa ke re o tshwantsana le bo 30 years ha ke sa hose ha ke sentle mme ke gakologa ke ntse ke le bo Brena ntsa ana le lona. Yaanong ke a itse gore na ka rata thata re ka le leboga na le nkgonne gore re ha re godile a ntse a tshwareletse. Ke motho e leng gore ya ka ntse go bua o ne a rata go tshega thata mme nna na ntšhapa batho na le bonolo mme a kry ga ke bile mo tsele tshwanetse gore ke busetswe ke baka nngwe ke tle ke sale leadership ya gagwe morago. Malobanyana o kilang thare ka nto ena o nna o tshegaela a jore ke rata go tshega kore o na ntlhesa leina a mpitsa a re ke Thabiso yo o tlisang boitumelo le ga go le thata ne ke le ka gore boitumelo bo le bonne bo ntse bo le teng. Yaanong mma rona tota ke ipotse gore tota ne re sena le moenfe le mo lehatsheng o ete go ntle le hela ke re kana gongwe Modimo na re rata thata ba ra dima moenfe ka gore dilo tse dintsi tse na di dira le wena o kgona go ipotsa gore kante mme motho o di dira jang go lebega a goga ka bokete yana tla re o mo lebelela o bona gore tota go thata o bo itlhelang tsele gore ene o tsweme ka mokgwa le mongwe ena. Yaanong gona na ga gona tsala ka lebaka la gore ke motho wa batho ba bantsi o rata mongwe le mongwe o ratiwa ke mongwe le mongwe. Yaanong gongwe ba ka tshaba gore ga ba ka tloga ba emaga yaanong yo mongwe o ka ipotsa ra mme kana le nna ke tsala a kere yaanong tota hela ra le leboga go bo le na le rona yana le ntse le tswere lerato le ntse le motlhokometse ka lone. Ra le lemoga le lona babereki ka ene ra le lemoga le lona ba ne ntse le motlhola le le kwa le ntse le mo lekola e be ke mo leboga gore re basadi a no le mongwe ke bo sala ka o inetse. Ano a re tswelle re tshege re go pele re tswelle re tshegatsane le tsa ke re ha re nosi re na le lona ska re le tswa e be le re le bana re batona ga ke gane mme santse re ntse re tlhoka go lemoga lerato le peo tsa di tlogetse mo lehatsheng go le tswelle le rona le tle nne le gore le jwale ngwa wa lerato yone mama o tshwere le tswelle le jwale ngwa wa mautlwelo botlhoko o ntseng le ene a ntse a le ka gore a le supegetse one le rona ra le itse lerato la go ke le letona thata le tla tswela ntse le mo gareng ga dipelo tsa rona. Ke tshepa ke dumela gore le Modimo kwa teng wa mo akgola ka gore
o dirile tsotlhe tse gongwe a neng a di romilwe le ga ka tswana a eleditse gore o ka nna mo lefatsheng le le ka kwano mme le ko leng teng mama itse gore ba go lemoga re lebogela le tsotlhe tseo re di diretseng a kare Hallelujah, hallelujah. Antse re tsweledisa go latelang ya rona mokhanselara rona Honorable Victor Serojane. Ne go ba sedila go letela mo re maamogela. Yawa imbewu. We are here to celebrate the life of somebody. You winning at Sinakamonye. I think you already didn't see one. So I don't want to bring Jacques Carhack. Melo yaka hekina nayo. Melo yaka hekina nayo. Jeswa nekaleto. Oke na nayo kohaele. Melo yaka hekina nayo. Melo yaka hekina nayo. Jeswa nekaleto. Honorable Piti, Munga Kaule Hokoman, Kanabaka Haren Nalidi Soretawan, Kamuter Noir Hokoman, the Chocolate Mohe, Mokawin, Babusi of Nationality in Kenya Mohile. Never we had the Yalakamusimula Kabare, Kineki, Kilabu Kolakane. Consiglio di macello wa macello con le sue fare sottili hanno gamasso a lì alla con lei di guerra senza i mesi che sono a sapo qua tu che le mocha e lei che le moche va a imparare come le marona poi la canina ha zì la civile ba mohile sa kgona go tshetsa bana ka sone e le mosebetsi wa diatla bone ba komponi e rileng halo ka yone ya FSG ke o ke le mo ga hapileng bana ba ga mmane buru ga di bule sentle ba babedi o ke le mo ga kgarebentse emega motho yo na le ditsala yo dinyawo a gona o ka kgona go emelela re ke tsala ya gago ka gore motho a teng o nna le focus thata o tshega le wena o tshega le mongwe le mongwe ebile ga se batho ba o ka itlhelang bontsi ba nako a tswa re ke a ko tsaleng ya nego go senang mana da tswa go mo bona le go kwala ga go te tsala
go sa te nna fela re mona le mama le bogo ke ene tsala ya gagwe kana mama le bogo ke ene a tlhola ka tlhakore tsikinya tlela kwalo la o se ka ga ro bana se ke bo ke le moge bora le buku botlhe le bo matšhaino kana batho ba le ba morafe o tlhotlileng gano le bodiredi botlhe ba FSG ka maemo a lona tiro ya me ke lemoge ofisi ya mopalamente re mofasi mokwaledi wa ga mopalamente ga a le teng kana mopalamente o teng tiro ya me khutshwane ke go tla go leboga mme mogare yo na le ga o itsere ka bontsi mme ene a le leboga yaanong nna ke tlile go le leboga le go leboga botshelo jo mma rona modimo a kileng a re mo adima ka bone go motho a le mongwe hela kana go motlholego letsatsi la go tsholwa ga motho go ipletwang ka lebotsa gore le tshotlele la itse ba bangwe le boleng le itse le nako yo gore le ka molatsi mme go tsamaya ga motho ke sephiri se se tona le mo baegeleng ba le go dimo ke ka mo ke reng marona ne re mo adimilwe mme ne re sa itse gore wa go tsamaya leng a ke re gompieno phampo ga ke batla go America ke bua le flight gore ke batla e emelela ka half kana ke batla e emelela ka 9:30 mme o mo sepele o marona le mo gone ga o bonolo ga o ka ke wa o beela nako gape le morwa motho tota ga itse ka letsatsi le jaanong ke batla gore ke ye go wela ka go le gomotsa gore le ipone ga modimo a na le lona mo seemong se phatlha e bulegileng mo tirong modimo o tla le tswalela phatlha e bulegileng nna nako lapeng modimo o tla le tswalela ko bohelelong ga ke wela ke le leboge thata ba komponi e ka gore le dira diaba le dira mo go ntsi ke batla go wela ka story se se mo kese ya re ga re ntse re le mo botshelong ka kopana le romo mo ne re le ko nageng engwe ya marolagane monna yo le re ile go ithuta go dira dibeke tsa matlarotse a ba tsamaya ba ipapeletsa mme mongwe yo o berekang ko a re nna ke nna rana mmošara ko letlhakeng go raya gore mme o le kgwebo le ile ko tlase ga ntse a rotšhe ka sekoloto ga re boela yaanong ra go ithuta go suga mo go tensionary o re totela story sa gore ya nna ka 19 ke tla ke na le madi yaanong ke ntse ke kolota ke mme wa mmošara ano mosadi o le a ke tsena ko go wena tontareng ya gompieko ka la botlhano ke tla ke go duela business a ne ntse le ko tlase mme gompieko ke na le ditupo tse pedi mo mmošareng motho a kwa rile a tshwanetse gore ya go tsaya madi mpela ka madi a ditupo o bona le bereka tume mo ke teana mme le seka la ineela ka gore ba bangwe gone mo di-businesseng tsa rona phakela ga re rapela
ra re kopa gore batho ba tle go reka mabinya, ba tle go reka diphaphatha. Re ipotsa gore lona le ratela le reng. Again, re ipotsa gore lona le ratela le reng. Mme ke lona batshegetsi ba rona. Re duela di-insurance again. Le ga re duela di-insurance ra be re duelela lona gore le ke tle ko bohelelong le kgone le re fe a dignity, le re pheko e faphegileng. Le botlhokwa mo go rona, mme ebile Modimo a le tshegetse a le tiise mabajana. Ke ntse ke utlwa mme yo berekang ke motho o re kopanang thata le before ke nna mo-counselor. Ke motho o re kopanang thata mo ditirong tsa mohutang, mme ke ne ke bona gore mo go ena go bokete. Ke bo ke bona gore go riana leso ga le tlwailwe. A kere ke ne ke tsaya gore ena o siamela ka gore tsatsi le letsatsi wa re bona ga re tla ditimetse le ga re isiwa kwa lapeng. Mme ke lemogile gore mo go ene go thata, ke mo lebile hela mo segatlhegong. Mme Modimo a go nthusitse kgaitsedi yaka o tie. La bogelo ke go wela ka verse e reng ya sefela e se se reng ya itshepelang go Modimo le botshepeging jwa one o sa tla dula ka kgotso gare ga tsio tsa mefuta. Mookamedi ya renang o tseba tsa rona tsotlhe, ke ene hela ya itseng. Amen. Modimo a mpabalele lona ba FSG le gole. Modimo a le baballe bora le buru segolobogolo makgabinyana le gole. Bora le buru bo malome bana ke bao, bora ngwane bana ke bao. Ke bua ke la FSG ha ne mma bona a dira teng. Mme le lona tlhe ba FSG a kere ke kgona le mo go teng di-policy di hele. Aba babedi ba se ba helwa ke di-policy le bolelle makgwala gore ba babedi ba bone ha go le thata le batho ba se ba helwa ke di-policy. E nne tebogo ya lona mo go bone ka gore ba kile ba la di mamma bone for more than 30 years. Ke a leboga motsamaisi tiro. Ra leboga Honorable Victor Silojane. Hallelujah. Modimo wa bakwe. Ntse re tsweledisa ka lenaneo la rona. Ke kopilwe ke Meriki wa rona Tracy Chizio na batla gore bolela poeme before re tla re bona mma rona. So kopa me ke gore Tracy a tla kwana tla re hello go re ka maamogela ka sehela. Shoko ya hao ye popeme, shoko ya hao ye popeme, ye popeme, ye tatu, ye patorola, melo bona ye tebe. Dumelang bagolo. Yo emeng hape le ka lona ha o bitso hela le gote Tracy Chizio ke Meriki
ke ne ke berekele Mmaleburu. Ke tlo ke kwadile message ha ke tla e etsa go lebanna because ke dumela gore ha go tla go celebrate botshelo jwa ga Mmaleburu. Mmaleburu, it's hard to believe you are gone. We weren't ready to say goodbye, and our hearts are hurting more than words can explain. We miss your smile, your laughter, and the way you made even ordinary days feel a little brighter. Thank you for the memories, the kindness, and the moments we shared. Thank you for being such a wonderful friend and colleague. Even though you are no longer with us, you will always be part of our stories, our memories, and our hearts. We will miss you deeply, remember you fondly, and carry your spirit with us always. Rest well, dear friend. You were loved and you will never be forgotten. Mmaleburu ene le motho lorato, ona na tshebetso ruri, and na smile ruri. We are going to miss that. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. I think we appreciate someone's life. How sits a book about to hallelujah. Now the conversations I mean my LB, they were brief but they had an impact. And every time I get one over an hour hearts I will each area. Now come away. Oh no, we'll ban transfer, go shoot. As inside go palapi. And that was her cry all the time. And I hey, go kati. And indeed, how she did it, now hallelujah. So so the sensory Rabanganya Maruna, Ramotsanga Howard Telemone, so hadn't said Giraro, Kupara Tele, Rensedi Hilla, or a Rabankanya, hallelujah. Go pass a hell of a bit. Amata
Jehovah, nikatumela la nala hetala matira seke mangita kita umputisa mamas umafulenga matala Jehovah
lerato la Gesù. Lerato la Gesù. Yawa imbe, yawa imbe, yawe lemtabe, yawa imbe, Hallelujah. Amodimo abakwe. Hallelujah. Bagaitse uri rubetse mu ngiro nyarona. Honorable Victor Sorojani Utara ha tapelaro na wa rituale. Bagaitse uri nale mitsi kwa nte. Are hetsa ha ona le mitsi le ala ngwa le katsa hore le tele le inwe. Hallelujah. Kopa honorable Have head tapelaro de rituale. Arrêtez se fait la samofelo, stanza la sele wani, e verità tripelo. Tapelo e bue verse ele umwe kana tumuhoma wa mutimo tumukansela ko boka kharo me boka note tipo Saint John que vinha ministrar com Saint John apostolic faith mission of Botswana Aseka tatema shaba ko ko le ko sa ha le ko na ko Francis Town wa ntshwanela go go le kwa re nkara pela mente ke go bana le kwa le le mo hela ka tlhogo le ya mo family mona go ga se se boneng ga ba sena go bona mo ba ba bone ke gore ke go ba raya le kwa le le mo hela le go go jobe ba go supa le gabollang la kwene jobe ali mo simo o raya ba tshela le bona a go gakologelwe gore botshelo jwa me ke phefo fela leitlho le ne le bona ga le kitla le tlhola le bona gape ebile leitlho le me la me ga le kitla le tlhola le bona mo le boka gope e le gore ke ra gore re sheboge mo go yene ga re a tlwaela re le bantsi gongwe re gakgamaditswe ke gore pokisi e ne e tla gapele ga rona e ne e tla e re sologetseng re le bantsi ga re a tlwaela gore ga motho a tsaile re kgona go bona mmele wa gago botlhe re tlwaetse hela gore ga go tere tlabe ra go mmona re bona segatlhego gongwe ke gone mo go ileng ga go garola ba le bantsi dipelo ba go phitlhela maikutlo a bona a go duga mme ne ke re modimo a ye go le baballa re bo re amogele go le ba monkanaka
re amogele seemo se sa gore nkgonne wa rona, mama wa rona, kgaitsadi wa rona o robetse, mme o robetse boroko jwa letlotlo jo go teng ke lwanne ntwa le molemo, ke rwele segwalo sa tlholo, mme nna ke seesi nna le ba bangwe re yang go rapela. Modimo rra yo maatla otlhe, wena ke ntsantseng a le fa lome ga tshimologo le bokhutlo, re hano rra go tla go celebrate botshelo ba ga mma rona, re bo re mo lemoga le loeto la le tsereng. Ke gone mo re go laletsa rra ka ile ga re tsena ka digorra go kopa gore o re tshegetse, mme le gano rra re santse re emela re boela ko ntlong ya gagwe rra ya kileng a itirela ka diatla go motseng wa gaabo rra wa Bokana o kileng wa mmaya teng. Ke gone Modimo mo re go laletsang gore tswella o tshegetse dipelo tsa rona, o di tukise ka lerato, wena ke ntse ya ntseng raetsho o Modimo yo o palelwa ke go palelwa. Ke laletsa boleng teng jwa gago mo go bora le buru, go a go hitlha le ka letsatsi la bogelo ga ba go baya motsadi teng, segolobogolo bana rra le bone ke re ka tsatsi le lengwe ga batho ba ya Mother's Day ba go beela batsadi ba bone dinkgisa monate, le bone rra tsela ya teng ba itse ka gore ba e bone, ba seka ba go ikaelwa go te mmalo mo beilwega. O ba neele pelo tse di thata le babereki ka ene rra, ba neele pelo tse di thata tsa go boloka tsala mma rona, ba bangwe ba mmitsa rakgadi ya bone, ba bangwe ba mmitsa ngwana a bone. Modimo re rolela tsotlhe mo go wena, le kunutu le morena re rola tsotlhe go wena, re go bolelela ditsietsi tse di re kgathatsang ka bophelong re ntse re ikutlwa. Ke gone mo ke re tshegogatso ya Modimo rara, lerato ka belonamo wa boitshepo, dintlanyane tsa puso a legodimo di sale le ntlo ye, mme di tswele mo batswang ka morwa wa Jesu Kriste ke a re tlhagisetso mo sefapanong a rotlhe ka pelo e nngwe hela re re amen. Amen and amen. Ka leboga botsadi, re ka tswela yana re a botsa go na le metsi ko morago kwa. Ka leboga. Nada,